جه نافنده نوچه این اورینت نیوز زیوار باش تماشاوان نیجا دست پیکم هر سر نوچه لگندوار کوبانی لسرین پفچون و کشتنا 10 چتیان ولت التمر هزن کردی ده شر داعش ده بردوامن اسد دبیجه اردوغان پشتگیریا داعش دکه و اردوغان دراگهینه کو پرسکریکا کردی لترکیه نما هیا سرکردهیکی کرد دبیجه کو اگر انکسی وگر لی وگر سیاسی او شاشتیک مزن بکه لگندوار کوبانی لنافچای الصنع پفچون نگران دناف برا هزن برکان الفرات و چتای داعش ده قومین و ده انجام ده چتاهاتن کشتن و گلک جوان بریندار بون ده همان دمه ده چتای داعش هولدان کو ایریشی نافوندا برکان الفرات بکن لجالی خواه هزن کردی برسوا وان ایریشاندان و گلک زیان گهاندن وسایتن چتایان جالي خوفا فروكين هفقرتنا نافنتوي بارجه داعش إن لكفيكن الصوامع بجهبنا تباران كرن ودا انجام دا عربين تشتين داعش إن لشكري هاتن روخاندن هفدم هاتا راجهاندن كو دا انجام بفتشونان دا دهيزن كردي برين داربون لا تل تمري هاتا راجهاندن كو دا انجام بفچونين دناف برا هزن كردي و چتاين داعش دا چتايك هاتا كشتن و يكي دنجي بريندار بو هر وهاو لغوري آگاهيان كو بفچون لگندن خيبش و تل نصري قومين لهيلا كدن بفچون دناف برا حردو آليان دا لنيزي تل غزال قومين و گلك زيان مادي بچتايان بون هر لگندوار تلتمر شروع پفچون ددوما و داعش هزن خواه بقوایکی برفره بلاف دکه و جالی خواه هزن کردی ین هفبش برسوا وان چتایان ددن دراپورا اکرم صالح ده آگاهین بیترم تماشا بکن لسر درجاهیا سه و شش روزان شروع پفچون دجوار لگندوار تلتمر بردوامن داعش ایریشا خواه برفره دکه و هول ددگو پیش که جالی غیبش و تل شمیران و وجهلا خوفه كينيان باراستنا قاليه بقى بيشكتنا داعش دراوستينن ليشم خابوريد با برسجريكك بر بيشكتنا يبقيده لجندي تلجمعه يقود با انيا شر ابيشي ولجندي غيب شو تلشميران دنيره وتنه 1 كيلومتر دوري هزن داعش دكفا يكينين ما قالك تشالاكين بباندور بسر هزن شتا يكو الآلية خابور يدن خابجي كرنا چالاکین باندور تین کرن تابی ویگاوی شوازی ما ای چالاکیا سر اساس چالاکین بچوکن گلک دورا کمینا به قوت بچوک ام هزن چتا هدف دگرن داعش برنگکی بردوام ایریشین گندج آلیه دنج خابور دکه وساجيه كينيان باراستنا قل برسفاوان دده باجاري تلتمري بتفاهيا خوش خلقي خو والا بويا بشتي ايريشا داعشيش گندواري ويره هر وهاجي ملتي ويد مترسيه ديه چمگي گو تا انها دست كسين زويل دست داعشي ده ديل گرتينه شويدي تلش غيبش ده ايريشا هوالا كرن يعني هوالا جبر سفانوا گراندان زف قایبین و چبین مجل ورش بدل برسه نوا دا یعنی حوال زف برسه گران دادن و ریش نوا زف شکستیه و چنده جی دخوازن هم سریکانی و هم تلتمر بگن حوال برسه گران دادن جمع خابوری بباندورک سرکه لجبهه تلتمر رادبه جعالیکی و پیشکتنای کینیان پاراستنا گل دراوستینه و جعالیکی دن و داعش برنگکی آزاد چالاکی خودکه و هیزا خو مستر دکه و بارگهین خو لسر عرده چه دکه و او یک جی بباندورک گرینگ لسر جبهه سریکانیه رادبه ام آن حال انیا شرعا پیشینه باشی مجی گنده تلشمیران و غیبش دکه
شر و پفچونین گران و هر دو گوندان چه دبن نافبرا چتهین داعش و یکینین پاراستنا گل ایپگه. شتل جمعه باجاري تلتمري بأورينت نيوز أكرم صالح. سروك رژیم سوریه بشار الاسد و دهفدیتنا خال گل کانال CBS یا امریکی ده راگهاند کو اردوغان آلی گره رخستنا براین مسلمانه او کسکی دین و به هشه او خواه وک سلطانه کی دبینه. هروها اسد دا دیار کرن کو اردوغان نتنه ریج ترورستران را بو سوریه ودکه لی او پشتگریاوان یا لوجستیجی دکه و نج ترکیه با شر داعش لکوبانیه 4 حیوان دوم ندکر. لسر کانیه ریفبریا گشتی یا هیزن اسایش داخویانی یک درخست و تیده هات راگهاندن کو دوی خودین ترمپیلان آل و وینیان جسر پنجرین ترمپیلین خواه راجن. هروها و لگوری ریفبریا اسایش کو آرمان جاوه که اوه کو مجارا اولاهیا باجر وره کنترول کرن لی اف داخویانی لسر ترمپیلین اسایش نایب کار آنین. هات راگهاندن کوشانده یک ریفبریا خوسری یا کانتونا جزیره و تفلی جوینن ده نافبرا حکومت و رکبریا سوری لموسکوی ببه. سروک دسته چافدیریا بازرگانیه یا کانتونا جزیره فنر گهت ده هفدیتنا که ده لگل اجانسا آنهای اشکره کر کو سه کس جه کانتونا جزیره و تفلی جوینا لموسکوی ببن. هفدم و لگوری فنر کو آرمان جامج چونا موسکوی اوه کو چارنفیسا پروژایا کو ریفبریا ما جبو چار سرکرنا کریزا سوری پیشکش کریه وره شوپاندن. اندام نفیسگاه سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستانی لسوریه مصطفى جمعه راگهاند کو اگر انکسی وگره لوگره سیاسی و شاشتی یک مزن بکه و دوی او هلوستا خواه دربار سیاستا پیده و تفدم زلال بکه. هروها جمعه دا دیار کرن کو پیده نخودی سوز و لوگره سیاسی پوچ کر و ت پروژه کردی نتوی لبا و تنیه و او دریا سیاست خود هلوستا اوجلان به جهتینه. هفدم اندام پیده که سوریه مصطفى جمعه آنی زمان که اوجلان دنامای خود یا نوروز حتی گوتنا کردستان جی نکر. سروک حکومت کردستان نچیروان برزانی پیشوازی شانده یک ج پرلمانترین کردین ترکیه کر و ده جوینا هر دو آلیان ده مجارا دوزن کردستانی و اپراسیون آشتیه ده نوبرا PKK و ترکیه ده هاتن گنگشه کرن. شانده پرلمانتران ج لیلا زانه و سری سرای اندر پیک هات و لگوری داخویانی حکومت کردستان کو بویرین میدانی هاتن گنگشه کرن و هروها کردستان و جبو دارخستنا کنگرا نتوی یا کردی آلی کار به. هجای بیرخستنه کو در بار اپراسیون آشتیه کو دیازده هیو افدار بوری ده هفسروک کجه که جمیل بایق را گهانده بو کو اگر اوجلان ده کنگرا نتوی ده بشدار نبه ام چکان دانینن. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند کو پرسکریکا کردی لترکیه نما هیا. اردوغان و ده اخافتنه که ده لپایتخت سلوواکیا دا دیار کرن کو ترکیه بر به پیش و ده چه و گوهرتنا کو ده هندری ترکیه ده چه بویه هشت کو فرق ده نوبرا ترک عرب و کردان ده تنبه. بولتنا ما بردوام تماشاوان نیجا پشتینا برکه. یک نیسان سالوگر کمارا مهابادیه.
آلاف را گهاندن ده دریا حمی آلاف را گهاندن ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع بیان ده اگر تبخواز ناس بکش الدورة تشهد به گولالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اکرم صالح اورینت نیوز حسکی جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ایمال کرد اورینت نیوز قامشلو ماكسيم العيسى اورینت نیوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی الباجاره کوبانی بولتنا كردي اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوک یکو دیتیه لگندوار کوبانیه لسرین پفچون و کشتنا 10 چتیان و لتل تمر هزن کردی ده شر داعش ده بردوامن اسد دبیجا اردوغان پشتگیریا داعش دکا و اردوغان دراگهینا کو پرسکریکا کردی لترکیه نمایه سرکردایکی کردی دبیجا کو اگر انا کسی وگره لوگره سیاسی او شاشتیک مزن بکه لا ادلب فروكين ريجيم تاخن باجير بمشكل جرماهي ارمانش كرن وهات راغهاندن كوجيك مزن لورتشيبو ودا انجام دا سود كسن سيفيل جمال باتك جيانا خواج دستدان وبدهان كسن دن برين داربون هجاي بالخستنياك وفروكين ريجيم باجار بريا دمك تاخن باجير برميل تقينر ان غازا كلور تيدا هبون توباران كرن ولغوري كوهاتيا راغهاندن كو سيزدا كسين سيفيل جيانا خواج دزدان لإدل بالرجيمة أسد نهجت كوشاهية ولاتيا لسر رزقار كرنا باجير بردوان ببا إيروديسا فروكين رجيمة ينهوفانا مالن ولاتيان يلنا فندا باجير بموشكين گرماهي آرمانش کرن وكم كوجيه كدن لورچيبو دا انجام دا پازدكس جمال باتك جيانا خواجي دستان كوبرانيا قربانية نويج زاروك و جنامبو و او حمود تربك دا هاتن بن آخ کرن لآلية كيدن نخوشخانين باجير جي توبارانا فروكين رجيمي بيبار نمان كو فروكين رجيمي نخوشخانية وطني بدا إريشان آرمانش کرن و قلق زيان مادي جهاندن وي هروسا توبارانا فروكين رجيمي جهة مالن ولاتيان ين لكفيكا آواهية أو لكاريا لشكري ودا انجام دا هجمارك جي سيفيلان بريندار كتن وبرانيا سيفيلن وانتاخان رافيان دروي باجير هفدم لروجاواي قندوار إدلبي لباجار جسر الشغور كتيبين لواية الفرقان ريبندا المنطاريا لباشوري باجير كنترول كرن هروسا نفيزگاها لواي الفرقان آراغي هاندنه دا زانين كودا انجام او اوپراسيون دا افسرك و هجمارك جلشكرن رجيمي هاتن كشتن جالية خوفا مال پرن جبهة النصرة راغي هاندن كل روجهلاتي قندوار ادلبي لقند تلسلم ويلنيزي بالا فرخانية ابو الظهور هيزن وي برسفا بينج لشكرن رجيمي ينكو هول ددان كو درباسي وي قندي ببن دان لروجهلاتی گندوار حمایه هنجی در میدانی دانا دیار کرن کوچتین رخصتنا داشه پشتی پفچونن تند به هزن رژیمه را گنده المبعوجه و چار ریبندن رژیمه ین لسریع السلمیه خناصر کنترول کرن جالی خواه ناونده حمایه را گیهاندن دیار کر کدا انجام وان پفچونان ده بهتری پنجی لشکرن رژیمه هاتن کشتن و گلک جوان بریندار کتن هروسات زانین کدروجن بوری ده چتین داشه ایریشن خواه لسر بارگهن رژیمه ین لسریع خناصر زیده دکه داکو آلیکارین لشکری لوی قطبکه لدیرا زوره هنجالک وانان راگی هاندن کو شرد نافرا هیزن رژیمه و ملیشین شبیحه ده قومین هروها و لگوری کو هاتا راگی هاندن کو سدماوی شری اوه
ji ber ku nelheviyek di navbera herdû aliyan de li ser belavkirina peydeviyan de çêbû û hate zanîn ku di encamê de gelek leşker ji herdû aliyan hatin kuştin. Li aliyekî din li navçeya Çiyayê Serdê li kevîka belavkirxaneya leşkerî pevçûnên tund di navbera çeteyên Daişê û leşkerên rejîmê de qewmîn û di encamê de 5 leşkerên rejîmê hatin kuştin. وەک ڕۆژە ئێرۆ دە ساڵە 1946 ده لە کوردستانە ئیرانê قازی محەممەد کومارە مەهابادê راگihand lê ew tenê 11 heyvan dom kir. Di rapora bê de agahiyên bêtir em temaşe bikin. کۆمارە مەهاباتێ وڵاتێکی بچووک بوو و یەکیتیا سۆفیاتی بە تەنێ پشتەگەریاوێ دەکرد. Di sala 1946 de komara mehabatê hate avakirin û tenê 11 meha dom kir ew jî sedema navkokiyên di navbera Îran û Yekîtiya Sovyetî her wiha Amerîka de hate avakirin û di dema şerê cîhaniyê duyemîn de Îranê xwe bialî kir. Lê Yekîtiya Sovyet derbasî zemîna Îranê bû û di wê demê de Joseph Stalin ragihand got sedema derbasbûna leşkerên wî bû Îranê ew e. Got şahê Îranê Riyad Pahlewî piştgiriya Hitler dikir û di wê demê de şahê Îranê reviya û kuruyî Mihemed Pahlewî şûnavî girt. Qazî Mihemed kurê Qazê Elî ye gul bajarê Mehabatê di sala 1901 de ji dayîk bibû û di dema nakokiyên Îranê bi cîhanê re Qazî Mihemed û melayên Nemir Mustafa Barzanî di roja 22 meha yekê de sala 1946 de komara Mehabatê ragihandin û di encama zordariya goşahê Îranê li ser Amerîka dikir. Amerîka ji hêla xwe ve Yekîtiya Sovyetî kir bin zextê û di encamê de hêzên Sovyet ji Îranê vekişiyan. Piştî vekişandina Yekîtiya Sovyet û demeke Kurd û piştî derbasbûna 11 heyvan bi ser avakirina komara Mehabatê de hêzên Îranî komara Mehabatê rûxandin û Qazî Mihemed roja sîvyekê meha siyan de bi dar vekirin. Ev qedera gelê Kurd e dema got ew bi ser dikevin. Welatê derdora wê bên herêmî hêviya wan pûç dikin û diriya setemkariyê de li hemberdoza Kurdî û mavên gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê disekinin. بله تماشاوان نجا آنها به مرای دکتر علی میرانی ماموستاد زانینگاه زاخوی جده که دکتر علی هوارت بخیر دست که ام دست به بویرا داوی یا کول هرم کردستان چه بویا هات راگهاندن کو سروک پیک که عبدالله اوجلان نامه یک برز مسعود برزانی و برز جلال طالبانی رشاند دنرينا تدا دفي قناخا تنگ ياكو دوزا كردي تشل عراقي وتشل سوريا تدا درباس دبا ارمان جفي نامه تشيا سپاس جبوجي دباوريام دا هر نزيك بونا كا هزن كرديين مزن تشتكي باشد پرجونديا دوزا ملت مدايا ناما برز اوجلان سروک بککه جبونا سرکردایتی حرم کردستان عراقی چه سروک برزانی به چه مام جلال به چه کاکیم چیروان سروک وزیران به اوان کو برلمانتارا شهرجنا کرد لیلا زانا و سوره اون در خورا آنین هاتن حرم و تیدا سپاسیا برز اوجلان که بون جبونا سرکردایتی حرم رولی وای برچاو د پروسسیا آشتیه باکور کردستان و داخوازا گریدانا کنگره کی کردی بزیکترین وقت یعنی باوریام دا چتکی پر مفایه اون هزین مزنن کردستانی نه اگر اوان او بگونجن او بیرو بوچونه وال گلی کده بگونجن سر صد ملت ما به قونا خواهیا هستیار درباس کرنا کی باش کو دلیفت ناد دجمن کو دست خود بکد نفوادا و دوزگل مجارکادی یعنی بر آبیتی که یان ملت ما بنچاف که وک همی قونا خندیرو که برز علي يعني لجوري كو تشافدير دبيجن دراغهين دبيجن كو اگر يعني هات راغهاندنجي لهندري هرم كردستان كو برز مسعود برزاني لقال حكومتها كردستان يعني ايه وي بشتغريا اوبراسيونا اشتيه لهندري تركيا دنفبرا حكومتها تركي وبيك كده وي بشتغريا فيا كيبكن تيرا غاندن كو لغوري هند سياسة مدارن كو دوزا كردي لتركيا و بوش ببا اگر اوبراسيونا اشتيه باوجلان را وركرن تفيا كي تشاوا دخوني
باوریا مدا پارتیا کارکری کردستان بکک که مزنترین پارتی کردستانی با کوره گهانه انجام کی کو دویان بنگاوین آشتی بردوام بکن حکومت ترکیه کو گا ملت کرد ایدی بس شرو چگوان اوان پروسه په سال 1990 دا یکمین جربو دما دافازا اگربسته کرن جندرمن ترکارا اگر اوان گهابن و قناعتی و باوری کو او مافی خواه روائب دست بینه چتکی باشش بونا و اوان نرینا وانه هرما کردستان عراقیان کردستان باشور پشت پال پشتیه و پروسسیه یعنی اگر اوت خوازن اگر بز یعنی ملت کرد اگر باکور ببینه بچتکی پرجواندی آواده اوان جی اکثر پشتوانی و پال پشتیه وان بکنه و حتی کو سوره اندر و لیلا زانا او خوشی گوتبون برای سروک حکومت کردستان کاکنی چیروان برزانی گوتبون ریبر بککه برز اوجلان پیزانه کو او پنگاوی هینت کن و جبونا هین اردوغان ببینن و سرکردن ترکا ببین او پنگاوین اکتیف او انچالاک هینت کن جبونا زندگینا پروسه آشتیل کردستان باکور کو ام اسپید زانم ادس خوشیل ود کم و از گله کی سپاسی و ما کو هین کار کی وهات کن یعنی همو کس زانه همو چاودیر زانن ایرو کردستان باشور رولکی مزن نل باکور همان وقت روش آوای کردستانی حتی راده کی روش آوای کردستان روش حالات کردستان جدیگره طبعا مجمل خودت گشتی دا رولکی اکتیفه و باشه و گلکی ایجابیه. بله برز علی تی راگهاندن کو یعنی کجی که هن شرط و مرد دانین سر ترکیه کو اگر اپراسیون آشتیه و دانین چکان جهیلا گریلایان و ورکرن دوی اوجلان د کنگره نتویده بشدار به هر وها بریز مسعود برزانی جی پشتگیریا لدارخستنا و کنگره دکه یعنی دنرینا تا دا بریز مسعود برزانی و چاوا پشتگیریا دو اپراسیون آشتیه لهندری ترکیه بکه به چه رنگی و یعنی امبیجن و بشداری و یکی به جبونا کنگره نتاوی من باور کنگره نتاوی همو پارتی نهزن زلهزن کردستانی اون مزن همو متفقین یعنی اوان همو باوری که های پارتی دموکراتی کردستانی ایکیتی بککه همو یان بینه نو پیوسته اما خلافك هيا يعني ناكوكيا كهيا سر آليتي كهيا جواب بككت خوازه كوني في اندام كونغر جوام هندك هزندي ناخوازه لي گشتي دا همول كست خوازه كو اب كونغره هب بدانين و اي وري دانين بیان کجکه یان او کسم من باور اوجلان برز اوجلان او سروکی دیروکی بکه دما برز اوجلان چتاکید بیجم همویان پیوسته پیگیری گوتنوی شیرت و بکن رول برز سروک خوشتفی مسعود برزانی و باورده نل کودرکا آن تنها بس کنگره نتویه اوان رایدارن ترکین مزند بین سروک وزیرت بین سروک دولتت بینن اوان دشوارات بیجن کو اول چندین سالانه هین پشتنه بهوانه هین خلقیمت کجن سردم شیخ سعید پیرانی نمر 25 احسان نوری پاشا شورش آگری داخش 27 حتی سویه که سید رضا سو هشتان دا پشتی و ساسون یعنی اوان تو انجام نادن هین بنکار کشتنه بخوینه و فیشه که هین ملت کرد تو نبکن یا باش او که هین بریکن آشتیه هین گهداریا بانگوازیا بکه بکن هین بگن انجامه که کسره و هر دو ملا راحت به او هزرن نجات پرستی ترک دیتر نمینه هین ما دلیوه بدن کرده کو مافی خواب بخوینن برای خواب بده یعنی او حکومت عراقی دیو به دیو هاتن کو چیز مکر ایرو هر فایده نکر هر ملت ما مای زندی یعنی کرتی خوازم بجم رول سرکردایتی هرمه نما تنها کنگره نتوی کردستانی کو ان شاء الله بنزدیکترین وقتی بین پستاندن بله کو مزنین ترکاب واجد بینن
يعني جوارا تكستت كان كود بيويستا قال كرد او زيدا جمراوي زيدا 6 مليون دبي بريكن اشتين ارشي وانشارا سربكن ينجيب خود وهاد بيجنا وسر دولتها ترك قط وقتنا من راحت بله برز علي يعني دنيرينا تدا يعني اذنامه وهروها اگر كونغرنا تويجي يا كردية لدار كات وين زين بونا كيدنا برا قنديل وسليمانية وهوليرة شبكة وشباندورا ويا كي لسر دوزا كردي وتفجرا كردي لهندري سوريا ببا من باورا نزيك بونك هيا محمود زانن دما كاك مسرور برزاني برپرس اجانس پاراستن كردستاني وقت بسيار جهات كرن هوين بككت بينن وك كسنين تيروريست اوان قلت ام نابينن وك تيروريست اگر ترك چقا بجا تيروريستن بس ابا كردن اما نابينن همان قوادا سردانن سركردن قنديلي هنجبونا سروك برزاني يعني تشتك هيا تنسيقك هيا وحدة حالك ملتي كرد هيا اري چنده او كيماسي هنا وشركي راقهاندني بمعنى قل جاران جوان كسا يعني تشذبه بلي بالبواره وناس تقول ديتنا من حمو كسزان سرك برزاني قد بينوك بكسيوانا ملتي كرد حموه تحملك صبرك عجيب هيا وشقا كيماسي جي هر وان كسا هم بيزت كم من تشتكي نورمالك واف هرسن اكيتي نشتيماني كردستاني بحد راده كم ل بككه و بارتي ديمقراطي كردستاني هر نزيك بون جبونا و من باور سر صد افد پرجوندیا گله کردستان سوریه روش اوای کردستان دای چی نه ناکوکیه که هيا هنا کسان سر به مجاری کار کی مزنت کن بله مدخواست از ویژ تا ناس بکم شرط کنی برز علی یعنی باندورا ویا که و لسر هندری دفرن کردی لسوریه و چبا طبعا او نزيك بونا تشتكي باشا يعني ام حمود زان بري چند روجان لحسكا خوراجر او هندك شهيد باكروان جياني خويه كوبخوينا ولات افداين هاتن يعني او كسن هاتن نهات قبول كرن كوب على كردستاني بين فشارتين بهجتكي وها کو اف آلایا باشوری کردستان یا هم زانن آلایا کی زور که من سال 1990 بله لمخابن افیک بو پرسکریک که هندری تفجر کردی دا کو لسر گورستان شهیدان جی پرسکریک خو اشکره کرن برز علی از دخوازم لفر دربار تفجر کردی از دخوازم تشتکی بجتن ناس بکم هالوسطه دربار اگر وقت تدبيجي كو بريز عبد الله اوجلان هالوست ياويه وبريار ياويه تشل السر KGKB والتشل السر يعني لغوري كوتيرا غاندل السر ريفابريا خوسري وبارتيا يكتيا ديمقراط PDB يعني لفر وبشتي الدارخستنا كونغرا نتوي وبيك انينا اشتيه دنافبرا تركيا وبيك كده باندورا ويا كم دخص اجتناس بكم لهندري سوريا ويتشبا يعني هالوسطة بيدي وتجوهرتن تكهفن تشاود بيني والله باوري عملو تشتكي نورمال نشتكي نواكو ازبيجم هر نزيك بونا كدني برافان هزن كردين مزندا رحتيه كدني جواكا كردي دا شد براست جواتا كردي روش اوای كردستانا سوري قهايا كي آستكي زور هستيار ومطرس يعني جبونا كو اف علايا نينرت يعني اف علايا يا باشوره ولا قبول لكن كون هين فر هلدن يعني هين شهيدن خبه بشيره يعني او عقلياتين او زور عقلياتين باش و ماي يعني كو جافا كينيارتي بري خدنا هريما كردستاني يعني وان تشتيها او حساسيه كي وهاد تشينين وبيدات كن برافن هزه كردي دا من باوره او است برسياتي مسؤوليتي واعبونا او خلكان البجم مسترا هر نزيك بونك ببا چه ببا كردستان سوريا مخابن هر رجا 1921 كان تماهات دامزران حتى ايرو هر ساحه ميدان قاده يجبونا افان هفريكي نيفرا هزن كرديه مزن يعني اگر اف هزا بگ هنا يكوده او جواكاوان يا رحته وتنايا اگر افان ناكوكيك چه بشرك چه نزيكترين جهك وتيدر رود هم تو در که به شرع
او جادن قامش لو ديرك عفريني و يكسرتو ببينته تصريح او تصريح دجي هفددن بشتي بساعتها انجامي وان قادن كردستان سوريا دركبه سرکردایتی هرم کردستان عراق نوینرتیا برای جناب سروک برزانی دیتر خنا بینو وک پارتیه کی آن سرکرده پارتیه کی خود بینه سیوانه ملت کرد یعنی حتی چقا کماسی درباری ویدا چه به پارتیا ویدا دیروکا ویدا چه به حمود زان شرکی وها هاتبو کرن دجی و حتی ایروجی رنگاتی کرن لی او خنا بینن کو هفرک جوان کسی وارا خود بینه برای وای مزن خود بینه خدمتکار وان اد بیجن پارتی دموکرات کردستانی نها خودان پروژه دولتیه نه پارتیه یعنی دو پارتی بونه زحفتر بویا بلندتر بویا نزیکترین وقت او نزیکبونی هری دیروکی چپته اف گوتنه برز اوجلان ین وین داویه داو سپاسیا کاکنی چیروانت کرو چند جارا و جارا هجی کو از خوشک زانم و ازانم تو چند دلسوزش بونه دو زامه و جارا پروسیا آشتیل کردستان باکر افا همه نشانن کو بککه برف گاونه اره او گاون نه او گاول گوری آستینه گلکی نیزیک برف سرکردایتی هرمی وچه و اوجید پرجواندیا ملت ما بگشتی دایه بله دکتر علی میرانی ماموسته زانینگاه زاخوی دا کوتش دهو که لگل مبو زور سپاس سروان آگاهیان داماتا ببینه بخیر قهرمان جوانکی هرما عفرینه دماکو او دلشکر کردن چار آرژیم د خدمت دکر شورش سوریه دست پیکر لپشتی دمک کرد او به آلیکاریا هن آلین ارتش آزاد لحلب هزن رژیم جدا بو در راپورا نوچگهان ما جوان ابراهیم دا آگاهین بیتر ام تماشا بکن قهرمان خورتکی کردش باجار عفرینه به زوری دناف هزین رژیم ده لشکر بو لیکاری بو با آلیکاریا ارتش آزاد جناف تابور برده سبب رئیسی جی از شقاق بین معامله نظام طائفي تفضيل لكن طائفة الشيعة سر طائفة السنة ووقت الاقتحامات عسكرية سوري دكن بيشي بوشي حزب الله وإيراني البوش دمينن وقتی قهرمان هات پشتی کودکاری بو تیکلیه به مالبتا خوره بکه طيارين بشار أسد الحلب دخست من الزانبي لأنه تليفون تنابي شبكة تنابي التواصل بكم خدانات خورا متوقعنا ذكر هف دمارا الحلب دوهابي وقت دقوت الحلب براميلو ليه دخن بمراميلو الحلب دخينا ميونو نادكر وانه هابي بس وقتها دو كتم حلب از انشقاق بيم از غريب موم از عجيب موم از نظام اكبه بيمچه پشتی 4 سالان جی شورشه اینجی ارتش آزاد هوالدان خودکه کولشکران جناف رژیم فقطینه نو کود بیجین ین نها ود قتن وان دکوجن نحن نسقنا مع كهرمان نزيكي هيفكي ما بقهرمان را هفرزي ذكر حتى كوكاري بو ريدانكي بقري وداك هفي حلبي بشتي داكات ما ترسيب خكر جبو اموي جيجيهن ما ترسيار درخن بالي از عسكري بالرافم محريخو نابري وقتها از عسكري رافي از هوتنفر عردي احراره اول مره از حريه خود مع الشب شريت هيري رژیم دست پیکر و خست آگره وی بناف حمو ملتین سوریه خا جبر وی سدمه پیوسته که هر لشکرک جناف هزین رژیم وقته جوان ابراهیم اورینت نیوز لهرما كردستان لكامبا دوميز هجمارك هنرمند لجل مالباطة هنرمند كوچكري جمال سعدون وبجداربونا سياسة مدار روشنبير وبنابرن كرد ببورن ريو رسم بيرانينا سعدون هاتل دار خستنا تماشا بكن
ئامادەبوونا مەهیرۆ بۆ بورینە ساڵێکی لەسەر بەخەرکی ji Rojava me Rojava pêşkeş dikim silava min cemal bila fermokin geçip gewegen fermo ل بجار عنتابه ی ترکیه و ده چارچوبه چالاکین هیوا افدار ده کوملایا بیتونه سوریا هفته یک چاند و هنر دارخست هر وها دوی چالاکیه ده هجمارک جهنرمند و هلبستوان کرد این سوری بشدار بون دراپور عماد کرد ده آگاهین بهتر ام تماشا بکن لباجار عنتابه لترکیه کوملایا بیتونه سوریه آنگو مالم سوریه هفته یا چاند هنره یا بناوه مرایا لدارخست. دوی ده گلک چالاکی هبون جی موزیک، شانو، هلبست، بلگه فیلم و پیشنگه که کارین دستین جنان. دیه کمین روش ده پیشنگه هاته پیش وکرن و لدرجه های هفته اولی دار بو. مخواست گو ام بشتار بن وقت یکمین پیشنگه بو ما نویر در همین ما بدستین جنین سورینه یین پنابر بونا و دخوازن گو کارکی بکن داخوا و زاروکین خوا خودی بکن براستی افکارکی باشا و پرهیجایا يعني كان بالفعل شيء كثير مميز وكثير مبدع ده همان روژه ده گروپک کردی یا موزیک چند ستران به زمان کردی و عربی و هر وها یک ترکی جی میوانان را پیشکش کردن. برنامج حاضر کرد جسترانی کردی، جسترانی عربی، جسترانی یک ترکی و مهنک موزیک جی حاضر کردی. جبرگو امجی ملتك يعني امجي ملتك امجي ككرد ملتك جملة سورية وطابي سوريا حمية كن ما خاص امجي دنجي خو دفي فيستيفالي كن هر وها برهمن جشانو و هلبستان دروجين دندجي هبون و هن کسن کرد دویده بشدار بون و لگوری برپرسین وی هفته بشدار بونا کردان دویده پیوست بو و کرد بشکه گرینگن جواکا سوری هاي الاحتفالية نحن نظمناها طبعا من ضمن اوا هنگا کوملدار خستیه د چارچوبا چالاکی ما آداره ده آداره سهلدانا سوریه بگشتی سهلدانا کردان لقامشلو یا 1004 اكو پیدا کمین بو بو هرتنه د سوریه ده تا بشورش سوریا پیروز جبو پیشروجه کرنگین جهمو پیکاتین سوریه بداية الامل بمستقبل جديد لسوريا. كيف تقال كلمة أحبك اشتحزتك دون أن تنكسر شجرة السرو بغابة كوباني. بیاکرزی عملت سوری به همو پیک هاتین خوا آوازا کردی، مصران کردی و هلبستا کردی لگل عربی دوی هفته ده لدار بو. بیام اوگو ملت سوری همو یکن و چارانو سوا یکه. ایماج کرد اورینت نیوز. عنتاب. لنمسای او جبو شرمزار کردن کنکوژیا حسکه سازیا پارتیا پیدک سوریه لگل هجمارک مزن ج کردن باجار وینای مانگرتنک لدار خستن دراپورا بید آگاهین بهتر ام تماشا بکن لنمسا لباجار وینا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و هفریزا نمسا یا پشتگیریا شورش سوریه مانگرتنک جبو کنکوژیا باجار حسکه لدار خستن دمانگرتنه ده به صدان جولاتین سوری ج کردان و عربان و هنج اندامین پارتیا دموکرات کردستان ایران پشدار بون و تیدا آلا کردی ویا شورشا سوری وینین پکروانین حسکه هاتن هلدان هر وها کسی پشدار کمکوژیا حسکه یا گدروجا نوروز دلتا خامفتی چه بو شرمزار کرن ده همان دمه ده کسی پشدار شروع کرن گو رژیما سوری و شبی حینوی دستیوان ده کمکوژی ده هیا و بان کرن گوی گل سوری یک بمینن و تجار حکومت سوری وی نگهجه هیویا خوا گو فتنه که بخینا برا بیک هاتین سوری ده تیزانی گو هجمارا قربانین کمکوژیا حسکه گهاد 121 شهیدی دناوان ده 81 جن بون و 39 زاروک بون هر وها هجمارا برینداران بهتری 200 کسی بون و لگلک نخوشخانین باجارین کردی هاتن بلاف کرن و هجمارک جوان برینداران یک گو برینداراوان گران بون در باسی باشور کردستانی بون لجه نافچین کردی لسوریه تماشاوان هجامه اف چند کردنوچه جوره آمده کرنه ام تماشا بکن لديرك تفجر الزمان وبروردية يا هريما جزيرة ودستيا پروردهی یا ریوبریا خسر آمدکارین وکرنا یکمین پیمانگاه زمان و شوازن پروردهی دکن پیمانگاه و 11 نیسان ده به وکرن
لعفرین شاگردên dibistana amadehî ya şehîd Ronahî bi alîkariya saziyên zimanê Kurdî ya navçeya Cindirêsê ji bo xelatkirina şagirdên di destmala xwendinê de bi serketine şahiyek organîze kir. Şandeya ku ji heft mamosteyan pêk tê îro di deriyê sînorê Murşid Pînar re derbasî Kobanê bû. Şande ji aliyê endamên desteya perwerdeyê Mihemed Xan ya Sirbeyro, Cihan Hesen û Perwîn Hemove hatin pêşwazîkirin. Tevgera Demokratîk û Azadiya Êzidiyan û Weqfa Jinan li kampa Newroz a bajarê Dêrikê di dewreyên bîrdozî vekirin. Li Amûdê endamên desteyên şaredariyan ên bajarê Cezîrê ku di hilbijartinên 11 Adarê de hatibûn diyarkirin bi zimanê Kurdî, Erebî û Suryanî son dixwarin. Desteya Tundurustiyê ya Herêma Cezîrê derman û alîkariyên tundurustiyê ji navenda tundurustiyê ya yekem a Hesekê re pêşkêş kir. Li Qamişlo navenda Mezopotamya ya wergirê ya girêdayî Komîteya Zagonsaz a Herêma Cezîrê daxuyanî û belgeyên rêveberiya Xweseriya Demokratîk ji bo zimanê biyanî wergir dike. Ji bo zimanên biyanî wergir dike. Revenda Kurdî li Swêsrayê û ji bo şermezarkirina komkujiya Hesekê mangirtinek li dar xist. Hevdem di mangirtinê de hejmarek ji çalakvan û siyasetmedarên Kurd beşdar bûn û wefedariya xwe bû şehîdan diyar kirin. Nûçegehanê me Sîpan Dêrkî li wir hazir bû, ev rapor ji me re amade kir. Kesê ku hazir bûye, bi rastî Iraq wekî îro وفداريش بكراوان كومكوجيا حس چاره بصادانج ريفندا سوري لي باجار زوير خيط بيناف اديسون دا كومبون بآلن خوابا ان كردي و ان شورشي اوبتون دي اف كومكوجي شرمزار كرن و نویسن گلی ما هروش دمره بلند بون حاضریا ما هیرو جبو كومكوجيا باجار حسكيا اگو بيست اداره چته داعش او تقینیا هنه که رژیم سوریه او تقینیا هنه که چکر گلک شهید ما زیدای 54 حبا شهید کتن و بصدا بریندار بون ام شرمزار دکن و الویده که الولات سوئیسرا مهویدار بون گو جمارا ما گلکتر به مخابن جمار گلکی مثلا ج پارتیا و شرخستن الویده که لی مخابن ام بهوینا دمشه بیدا جبو ملت سوری حمی و ملت کرد بتایبت گو ملت بشواکی گلکتر حاضر ببه سپاسیا قناتا اورینت کم گویرو الفر بجدار و براستی ملت الوید الباجار زیورخ ام حاضر بونا جبوی کومکوجیا گول باجار حسکه چی بو سرزاغی ام ج و مالبات کسی گوزارو که وان شهید بون و جبریندارا براستی ام تخوازن تفدا بسلامتی خوشخانه درکون وگر المال خو براستی و ویکاری ام شرمزاد کن والولات اوروبا ام ناسکن چه کومکوجی گول ملت الولات ما چه ببه ام حاضرن گم پشگریا بکن زاروکان شانو یکوکی کومکوجیا پیشکش کرن دجرایا گشتیره دیار بکن ایش و کشتن بسر ملت سوریته و دو گوتن هاتن خوندن شعالی پارتیا یکیتیا کرد لسوری و رخصنا ماف مروفان ماف مطرسیه لسرگل کرد شروع کرن و داخوازیا یکریزیا هیزن کردی کرن ام وقف اعتصام قوم تشيبون ملتي ما عيدا نيروزي براسيجي او سلاح يقول واخسن ريجيم سوري الوات عدل واكر او داعش وريجيم يك ام تمو دايم دبيجن نظام سوري ارهابي اني منطقه ونظام سوري جدرع حيار بديركه دسبيكر ارهابي خصن منطقه ده ام نظام وقوات اسلاميه متطرف قشا شرمزدكن بري دكتاتورك بو انا بحضاره دكتاتور تشيبون پیشاندران تکس کرن که او بردوامند پروتستو کرنن خوده و دخوازی جهیز نامنتوی کرن دکو آریکاریا گل سوری بکن و بی پارێزن مەترسیان لەسەر. سیپان دەرگیش بۆریەت نیوز سوێسرا. لە داوی ئەم هەرن سەرنوچە. لە گوندەوارێ کوبانیە لە سرینێ پەفچوون و کوشتنا 10 چەتەیان و لە تلتەمر هێزن کوردیە دە شەرێ داعشێدا بەردەوامن. ئەسەد دەبێژە ئەردوغان پشتگیریە داعشێ دکە و ئەردوغان دراگهینە و پرسکرێکا کوردی لە تورکیە نەما هەیە. سەرکردەیەکی کورد دەبێژە و ئەگەر ئەنەکەسێ ڤەگەرە لێ ڤەگەرە سیاسی ئەوێ شاشتیەک مەزن بکە. بولتەنە مە لە ڤر بەداوی هات دەمباش.
Allah